Megale egbedumna novi loloto kata ke o gale mon pokpome be wagase agbenyala le egbefe nkeke hame miawo kata hayema hadogbena mi le miapeto ple miapedela Yesu Kristo pankome elabe eya ɖeka koe nye miaƒe aƒetɔ eya ɖeka koe nye miaƒe ɖela eya ɖeka koe nye miaƒe xɔnametɔ eya ɖeka koe nye miaƒe vovokpɔkpɔ eya ɖeka koe nye miaƒe ŋutifafa eya ɖeka koe nye miaƒe agbe nɔviwo meyɔ mi be nɔviwo elabena menya be mile ɖeka wɔ me kplim menye ɖeka wɔ me be mienye ƒome ɖeka tɔ le ŋuti la kpadzi tɔ ɖeɖe o ke boŋ ƒometɔ nyenye le gbɔgbɔ me le Kristo Yesu me le miaƒe aƒetɔ Mawu me eye miaklo mi do ƒome le tsɔwu elabe gbɔgbɔ kɔkɔe si ke le mia me la ele ɖase ɖi na mi be mietrɔ si Mawu ƒe viwo eye nenye be enye Mawu ƒe vi la ke edo ƒome kple Mawu ƒe viwo katã ke wo me Mawu ƒe gbɔgbɔ vava le hele kpɔkplɔm nɔviwo abe si ke mieyina dzi ene eye migagblɔ nɛ eye migale gblɔm koko be mianya be Kristo tɔ vava megawɔ nu vɔ o egbedasi sia mi xɔ tso Mawu gbɔ be mianɔ eƒe gbeƒã ɖe na amewo katã ne woatɔ se ɖeɖekpɔkpɔ si ke aƒetɔ Kristo kɔ va na mi be enye kple si nye nu vɔ wɔla tsã la miatrɔ si nu vɔ mawɔlawo azɔ to yaƒe dɔ si wòwɔ na mi la me eya ta nɔvi lɔlɔwo megale mia gbɔ mi le gbɔgblɔ na mi be Kristo tɔ vava la megawɔ nu vɔ o alo enu vɔ megale Kristo tɔ vava me o ne enua meli o la womewɔ na ŋuti dɔ o ne enua li la ye owɔna oɖe eƒe ŋusẽ fiana le ame me vɔ mienya be aƒetɔ Yesu va eye wòkɔ eɖokui sɔ sa vɔ ɖe enye kplo ta bena nye kplo la miatrɔ zi yeƒe dukɔ vavawo eya ƒe nya me mi le yi le gaƒoƒo ya me yeda kpe na Mawu. Ne miaxlẽ nugbãtɔ le Ŋɔŋlɔ Kɔkɔea mea madi be miaklo miaxlẽ enu le Yohanes ƒe agbalẽ eta 19 bukui blatɔ me afi ma woŋlɔ le na mi bena Yohanes ƒe agbalẽ nyanyui la abe si ke Yohanes ŋlɔe ene le eta 19 me bukui blatɔ me afi mawo mi xlẽ le bena esi Yesu xɔ aha tsitsi la egblɔ bena owu nu vɔ Biblia xlẽ mi le eye esi Yesu xɔ aha tsitsi la egblɔ bena owo nu vɔ eye wòde ta anyi eye wòtsɔ gbɔgbɔ la na meɖe kuku na mi Alléluia. Mío katã minya be míaƒe aƒetɔ
Yesu Kristo eva agbenyigba ya dzi le miakplo ta eva agbenyigba ya dzi be yava wɔ dɔ ɖe le miaƒe agbe ŋu elabe miaƒe agbea eƒo ɖi le gasime ke Adam kple Evawo wodze nu vɔ me weto maɖo ta eye Mawu ƒe agbe ke le wo mea agbea eƒo ɖi le wo me abe minya be Mawu gblɔ be yewɔ mía amegbetɔwo katã ɖe ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu enɔ akpe ɖo nya ya dzi gbe sia gbe be ame sia ame naɖo dzitsinya nyuie le nya siawo ŋu be míaƒe nɔnɔmea Mawu wɔ míawo ɖe yeƒe nɔnɔme nu elabe tsɔ anyigba ƒe ʋuʋudede alo kɔheme mi eye kɔ eƒe agbe ke nye agbegbɔgbɔ hã xɔ de mia me be yetrɔ zi luʋɔ gbagbewo ne ya ma ale be woyɔ mi be amewo siwo le agbe eya ta nɔvi lɔlɔwo Aƒetɔ Yesu le gbɔgbɔ le Yohanes ƒe agbalẽ ya me hele gbɔgbɔ na mi bena wowu nuwo nu vɔ esi wònɔ atitsoga ŋu eye wòbe wonetsɔ tsi na ya noa wotsɔ etsia he de avɔbabla ŋu eye woxɔ de yime tsɔ de weve me tsɔ de nu nɛ eye tete la egblɔ be wowu nu vɔ tete wobe wotsɔ eƒe gbɔgbɔ na medi be matɔ nɔ be Yesu tsɔ eƒe gbɔgbɔ na be nye kple eƒe gbɔgbɔ ne kpɔ agbe Yesu Kristo tsɔ eƒe agbe na be nye kple wo la miakpɔ agbe eye si ke wòwu nu vɔ la egɔme na nu vɔ si ke kplɔ ame ya ɖe kume la Yesu Kristo va ɖe nu vɔ ma ɖi ɖa le miakplo ƒe agbe me be etomaɖomaɖo ke nye nu vɔ ma megakplɔ ame siwo katã xɔ ye dzi se le dɔ si va wɔ na mi la dzi la bena womagakpɔ ko ke woakpɔ agbe kple eƒe mavɔmavɔtɔ ta nɔvi medi be nase nu ya gɔme elabena gɔmesese su asiwo ale si ke wodze ɖoa nɔvinye ele agbekpɔkpɔ me elabe esi ke Yesu wu dɔ sia nu la etsɔ xɔxɔ vɛ na mi etsɔ ɖeɖekpɔkpɔ vɛ na mi etsɔ nuvɔtsɔtsɔ ke vɛ na mi eye wòwɔe zi ɖeka hɔ̃ hena yi yɔ be ame sia ame si ke axɔe dzi se la matsrɔ̃ ke bo akpɔ agbe ame sia ame si ke axɔe ya ma dzi se le dɔ siwo wɔ ta la woaxɔe ɖe agbe ke ame siwo wɔ agbe la woawo le adrɔ ʋɔnu Bibla gblɔ be eʋɔnudɔdrɔ̃ megali na ame siwo le Kristo Yesu me la o elabe wokla woƒe nu vɔ ɖe ati ŋu vɔ elabe woku na woƒe nu vɔ vɔ eye wogbɔ agbewo na dzɔdzɔenyenye ƒe agbenɔnɔ eya ta megblɔ le tanya me bena nu vɔ meganɔa kristotɔ va ƒe agbe me o nenye be etrɔ zi kristotɔ wogbugbɔ gadziwo tso Mawu me la nu vɔ megale woya nu vɔ megale me o eye magawɔ nu vɔ hã o eɖewo le ase gɔme be dɔ si ke Kristo Yesu wɔ na mi la ewɔe na mi be míawo hã míatrɔ si ye tɔ eye nenye be enye to la ke ye gɔme nye be ele eya mame ma abale si ke gblɔ le Yohanes ƒe agbalẽ etawuiatɔa me be mi nɔ menye nenye hã manɔ mia me elabena mi menɔ menye o la mi mate ŋu awɔ naneke o haleluya amen ta nenye be xɔ Mawu alo Kristo dzi se la ye gɔme nye be edɔ si ke wonu wu le atitsoga ŋuti ye be wowu nu vɔ la edɔma la nanya be ye ta ye wowɔe ɖo be wo ke nye nu vɔ la tsã magawɔ nu vɔ ke o elabe eva ʋu nu vɔ ɖa kple kele me o eye azɔ la etrɔ zi ame si ke anɔ agbedzedze
na mawu esiayi ta nemiga ide Bible me yebi rebito fagbale hebrito fagbale eta masireki untona le kuku we ke haide kuku ya menyime na ga kuku blavo ene haide blavo enyame ne na sendo gom la fima o ma dibe ni premier le kuku blavo enelia a haide blavo enyame fima mi le le bana ela bana Kristo meide kokope si ocho asiwe onye vavatofe bodo la me o ela be Kristo meide kokope si ocho asi we o onye vavatola fe bodo la me o que nous que jifo unto oyi que Kristo wu edoa no gobe no kata wu no vola eye okuo ko di vola e gobe ekure mi apo no vota o ko no vodi eye ko fola efo ameyeye efo agbeyeye enu vo ke o na mia megale amanko ke efo na mia azon eta bi gobe meide koko pe ka ide jifo no to me emegbeto mo na Kristo ide jifo esi ofo e kakabubo e kakabu e ide jifo ntome le fofo la pa ndusima kale sia lutegbe aga trova hallelujah e bibla yi gbo bana ke jifo nto oyi bena wado de mau nkume azole miata e menye bana wacho edokui ano nkawomo acho edokui ano nanam agbadri o abe alesi nunolagao choa ela vu inade kokopela mela epesiape ene o hallelujah amen de onye nenema olela ekem elenebe wa kpefu agbadri tso hehe abefe gome jejeme ke gake azola ede ke fia zideka le eyime hehe ame fe nume bena wade nouveau oda to edokui chocho edokui savo me luka biba nyala be agbona mi la fima ono vi lo to alo gbona mi bana abele sikeye vo salo le blema vo woni ple alevu enela oyina de vo samle ku ocho na evu tutuna amegbeto fo nouveau efesia fola ke Kristo ba woto ebe wu nouveau la obe eyide jifo du tome afima e ochoy va confiance pe na ile la be eyide tepema fisike e miame gbeto kata po nouveau e ocho de fo samle pe ke le mo fo ko bola e va tutu kata de la fima e to be eya me yide afima abele sike et nous non la gao yina de vos yina de vosan enuya kokopia le anyigba pe nu owo nu nenema o ke bo eya yide jifo yi eye me ewo esavoise ka ho kana eyi yokata eye o cho ho vanami ela be nenye be one of asamla ne ekpesi agbesi bele ko woni le eyi eblema mene wacho ale pula ke Yesu Kristo ano fukpe de miata agbadri alo ano do kichona de miata esiayi be afio to bia ponu wokebi for always ka ho hena eyo kata ela be yenye alpha ple omega gome jeja ple nuwa eya ta esi owela ewe cho gome jeja ba de nuwa eya ta lenye be hwaji selekela
et ya yobe etrosi Christ to etrosi mavi et yo maya un nouveau mega le mo et maga au nouveau hao et la be on se sikela check pas le mot là et Christ to pe muse bobo musema il de check pas le miame hallelujah nyanyo ya yo e après tomber na nyaya et la be egbe là ame fuflo va sobo et yo mele nyate pour matona mo hallelujah ayi biba yigbo bena obe eye alesi ode na ame be waku zireka eye esi amegbe wa drop on là ene make Kristo ha esime ocho edokui na zideka de bena wade ame gede wo fe nouveau dala ade edokui fia zi evelia menye de nouveau ta o kebom de amesio le elalam le la pe hohota Bibla le gomede na mi ba esi Kristo wo esiavola zirika hoko we eyata ebe ewo efo aswa magachwendo kunana agbadrio ke ewo esi zirika hon le miata eye esi ovola ebe na ide fofula pendu sima eye aga tova menye be atrova be ega tomya bolu vo va kemiko ela be echo kemivo echo kata kemivo azola que ne wa trova zola avana amesio le la lamna hoho ne wa nyi dome de yefe efial folame e ya ta wa trova ro a dropon kuko plakpa ko yo ye tosio o le gbesoso no agbede yefe dodo nu le penyanu la wa we nye amesio oho wa ho wa we le ye amesio nya yefe amesio bohoho wa o ta o tomado no vino lo to me dibe on toa me dibe makpere un tio ne na yide bibla me na retepe ya o gere na le nu le hebri to fa gbale etamawu pukui amato yide winyame na le nu le roma to fa gbale etamato pukui blavo ne blavo nyame na le nu le roma to fa gbale ato etato pukui gban na le nu le Johannes fa gbale tawine pukui blavo adreme na le nu le Johannes fa gbale tawi ade pukui blato vo to ame na le nu le Philippe to fa gbale tamene pukui adreme na le nu le Efese to fa gbale etave pukui we to ile we niame e na le nu le Efese to fa gbale etave pukui we to ile we niame me ga bleke hallelujah de kokolo fa fare le vileta me de peko jiji hallelujah majiba yano vio katana sodu ya gome elle bena eleve vina mi kataba mi nyama wala kunkame na nukori me e de popo na nyemi atoblibo e yete mi le papa ya odemdo diba golembela mi vocho nouveau sima amesi ke vocho nouveau sima la mega wa nouveau et yata magana okukwire la fima benarle nous sommes libres du péché mais vocho nouveau sima we are free from a sin we are not a sinner any longer amen narle Johannes fa gbaleta me nyiku ku blato vorike be blato vo adia narle Roma to fa gbale etama to ku we asirike narle nyare fia fa gbaleta bla vo fe ku we to narle Johannes fa gbale gbato etave ku bla vo asirike narle Johannes fa gbale etam we ato ku ya meto narle Colosse to fa gbale etato ku ya meto hallelujah la be mi kuna nouveau et mi la gbena mau azo na le fimo akpoko de la fimo kere et tabi be de mi aga nouveau woma no bo to nouveau kemi voli
emi to si ame chocho le de mi ga no vo ma bibla be pa o be bien monsieur kuna nouveau le de mi ga o nouveau kea au mi ga o nouveau la bela e nouveau me ga po mo se le mi aji o ke bon ma o fo gbogbo ke le mi ma so o mi amaye yo la e po mo se le mi aji hallelujah e yata le bien be de mi ga no nouveau o dia au mi ma ga o nouveau e yata la Roma to fa gba ta me ade kuku gba ile we yame ala se nous comme la fima au demi blibo nous sommes totalement libres. We are free indeed. Et un nouveau fait un nouveau magadon c'est de miajio. Alléluia. Romato pak baletama adek pukui we ne gro nyamanami. Na la fima han. Alléluia. Mi kuna nouveau eye mi vole le maume azon eye na le kukui Roma to pak ba tama de kukui fe to la mo wome akwa fima na le pita pak ba le gbanto etamene kukui gbanple evelia no vilo lo to me di be mi asefia e mi akwa iki kapu me le Yesu Kristo pon koma me nya be esendele enu he ya me ye di maga kperiti na vilia maga kperiti no ke azomi le agbe na Kristo la bena me fa me hohola megal okera tiunti e azola mi fa me ye le agbe nom azole Kristo me e ta mo be la Roma to fa gba ta me ni e ta ma de buku ya me ni ple werikia na le Peter gbanto e ta ve buku bravo ne ple bravo a toa na le Timothée fa gbale velia et avec kuku werike na le Galate to fa gbale et agban kuku ene na le Hebrew to fa gbale et amasirike na to le kata na le Johannes fa gbale gbanto et agban kuku ya madre na le Galate to fa gbale eve kuku blave na le Efese to fa gbale tamato kuku ya meve na le Tito fa gbale et ave kuku wene hallelujah ela bana miao Christ tola yo mi la franchise de la loi au demi et si on va pas vous faire mi adio la ba Yesu Christ wa edu ewu sia nu nami ma wona ira mi no vio na mi aka ba ichi gabuma ma wona ira mi akata de Cristo Yesu pon koma be mi senyanyu yawo e mi akode doma me gbobe Cristo to va vala mega wa nu vo na nye Cristo to va vala ye gombe oji ocho ma oma e ya monsieur ko oji ocho ma oma la mo pa gbele oma e ya to wa ga to nu vo ta ma wona ira le nya siota ne sia anya be ma o fe gbe di no la be amola moblem akpa e beble sial amo chakarenti o mo ganya fisiko le komo vo nya te fia o chona mi be mi de gba na mi ne mi monsieur sera mi akpo hoho tueme la be Yesu pe do si wona mi na momo wa do chira ko yo ewo zeka yo na be mi monsieur hoji sera ko seye ile ya hom bena mi atoma ko hoho le kia le Yesu Kristo pon koma o ida mi kata egbe aka le Yesu Kristo pon koma lo amen. Mr. Mianovi, Franco, Sito, Australia, Panigbaji, True Forgiveness Mission, Chachamema, et Megale, et Dunum, et Sailo, que Mia Aga no Duzarea, de Christo Yesu.com. Amen.